Ndagusuhuje ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inkuru ibabaje, inkuru itugezeho nonaha. Ibitangazamakuru byo mu Rwanda byanditse, imbuga nkoranyambaga zose n'iyi nkuru zirimo iracicikanaho, naho umugabo ndetse n'ishorekeye, uyu mugabo yafatanyije n'iyishorekeye kwica umwana we w'imyaka 18 y'amavuko. Ibi rero byabereye mu karere ka Nyanza, n'ubundi ahakunze kumvikana impfu za hato na hato cyangwa ubwicanyi bwa hato na hato bugiye bukorwa n'abagizi ba nabi. Ariko kuri ubu noneho ni umugabo wiciye umwana we w'imyaka 18 afatanyije n'iyo shorekeye. Ese ibi byaba byabereye hehe? Ese uyu mugabo n'ishorekeye ko bishe uyu mwana? Uyu mwana yaba yari yakoze iki? Ese inzego z'ibanze zo muri aka karere zo zatangaje iki nyuma y'uko uyu mugabo yishe umwana yibyariye kandi w'umukobwa w'imyaka 18 y'amavuko? Ese ubuyobozi bwo muri aka karere bwo bwaba bwatangaje iki nyuma yo kubona iyo nkuru y'incamugongo ikomeje gutera intimba abatuye muri aka gace? Ibyo rero nibyo bikubiye mu makuru tugiye kubagezaho. Natwe icyo tukwisabiye ntago ari ikintu gihambaye, nuko ugomba kujya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira akazi nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye aka karere ka Nyanza ndetse n'abayumvise bose ndetse n'abayibonye. Ikomeje kubashavuza bitewe n'uko umwana w'imyaka 18 yishwe urupfu rubi kandi agenda yicwa ababara cyane. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Nyanza rero niho hongeye kumvikana inkuru mbi, inkuru iteye ubwoba, aho hari umugabo ukekwaho kwica umwana we yabyaye afatanyije n'umugore we cyangwa n'ishorekeye mukase w'uwo mwana, bafatanya kumwica. N'umwana ufite imyaka 18 y'amavuko, akaba yari umukobwa. Abo rero bamwadukiriye baramwica, bamwica urupfu rubi cyane, urupfu ruteye ubwoba. Ubwo bwicanyi rero bwabereye mu murenge wa Busoro, mu kagari ka Masangano, mu mudugudu wa Bweramana. Uwitwa Nderayimana Vedaste w'imyaka 38 y'amavuko arakekwaho gufatanya n'umugore yinjiye cyangwa ishorekeye yitwa Mukagatare Solange w'imyaka 38 y'amavuko. Urumva ko n'ubundi imyaka ingana, abo bamwe bagiye bavuga ko n'ubundi n'ubwenge ari bumwe bwo gufata umwana w'imyaka 18 ukamwica. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bikomeje gutera intimba abatuye aka karere ka Nyanza. N'umwana rero witwa Nibagwire Josiane niwe rero bano bagizi ba nabi bishe, nibo bakoreyeho ubwo bwicanyi. Amakuru rero avuga ko uyu mugabo ndetse n'ishorekeye bishe uyu mwana ngo bamukubise, bakamukubita kakahava, ngo bitewe n'uko bavugaga ko uyu mwana w'imyaka 18 yabibye inkoko. Aba rero bakekwaho buno bwicanyi batuye mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Nongwe, mu kagari ka Gako, mu mudugudu wa Nyabuhuzu. Aba bikekwa ko bamukubitiye mu karere ka Nyanza.
Uwatanze amakuru yavuze ko bakimara kumukubita nyina umubyara yahise amujyana kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Busogo, abaganga batangira kumwitaho ariko biba iby'ubusa n'ubundi birangira uyu mwana w'imyaka 18 ashizemo umwuka bitewe n'uko bano bantu bari bamukubise bamutera ibikomere byinshi cyane. Gusa hari n'andi makuru avuga ko uyu mwana ngo nta gikomere yari afite kigaragara inyuma, ngo ahubwo uretse ngo ahantu hagenda hacengegamo cyangwa hanyura umwuka ko ariho hagiye haturuka amaraso menshi cyane agiye atandukanye. Rero ni nacyo abaganga bavuga ko bishobora kuba amaraso yamushizemo, nibyo cyaba cyatumye ahita apfa bitewe n'uko yari arimo aravirirana amaraso menshi cyane ahantu hagiye hatandukanye, ubwo ndavuga mu mazuru, mu kanwa, mu matwi ndetse n'ahandi hose, aho hose hagiye haturukamo amaraso. Aba rero bakimara gukubita uwo mwana bahise bacika, kugeza na n'ubu barimo barashakishwa kugira ngo bashyikirizwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Umurambo rero wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma, baze kumenya icyaba cyishe uyu mwana koko, niba ari izo nkoni z'abo ngabo zaba zamwishe cyangwa niba ari ibindi bindi byaba byamwishe. Gusa bamwe mu baturage bo muri aka gace bemeza ko uyu mwana yishwe n'izo nkoni yakubiswe na se ndetse n'ishoreke ye. Iyi nkuru ibabaje iteye agahinda ikomeje kubabaza abatuye aka gace ndetse n'aka karere ka Nyanza, ndetse n'abantu bose babonye iyi nkuru bakaba barimo baragenda bayitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Yanemejwe na Habineza Jean Baptiste, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busoro, aho yavuze ko abangaba bakekwaho bari baturutse mu karere ka Ruhango, ngo kuko muri uriya murenge ayobora hari haremye isoko. Yavuze ko baje barikira uriya mwana baramukubita, gusa ngo byose birimo birakorwaho iperereza kugira ngo baze kumenya icyaba cyishe uyu mwana koko, nibasanga ari abo ngabo bamwishe bahite babihanirwa n'amategeko y'u Rwanda. Abari bari aho babonye uyu mwana akubitwa batanze ibitekerezo bigiye bitandukanye, aho bavuze ko bano bakekwaho ubwicanyi bagomba kubihanirwa by'intangarugero, ngo kuko ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba bwinshi cyane. Hari uwatanze igitekerezo agira ati uyu mwana twari duturanye rwose, ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda kubona bano bantu bari babihaniye. Ati ntago byari ibintu, ntago bagombaga kwihanira, ngo ahubwo kuko bamukekaga ahubwo bujura bari kwita bamujyana mu buyobozi, ngo aho kwihanira bwo umuco wo kwihanira ntago ari mwiza, ngo rero niyo mpamvu nabo bagomba guhanwa n'amategeko y'u Rwanda. Undi nawe yagize ati uyu mwana yari umujyambere rwose, bano bantu bakoze ibi babihanirwe ku rwego rwo hejuru. Ubuyobozi buhora bugira inama abaturage kwirinda umuco wo kwihanira, ngo kuko ubwabyo bigize icyaha gikomeye. Mu gihe abantu batumvikanye ku kintu runaka, ntibegere ubuyobozi bubafashe gikemuke, ubundi basubire mu buzima busanzwe. Naha rero natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi, ari nako tugushimira niba warakoze subscribe. Niba nawe utarayikora, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ute ukandaho n'akazugira kaze nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibarinde cyangwa ibane namwe umunsi ku wundi.